Haka arpusau terik urempang araja arpuar dagi spangon kinongelam seng sain perthei Hari Boy District kira no ela kiseng bar kila penis no ela di syakaseng UDP. Kini kikintup ya khat prangut kinongelam barat ba jakaseng NPP kaseng PDF bar ke MCPC kintup ru ya sausan ngut kinong kersan jongki. Ya kini kejelang penyang ngobang ya kini kibarung syakaseng UDP la pelong haka yeng sa jong President Hari Boy District UDP ubadan bok kimdej. Kani ka jia kenduk lang ke pada so engki mentag sengi kedai tang kajing stang kidang don sibun ba kiba dang don kajing angnut banwan ban penia so lang bat ke parti UDP nomor ba kadi ka jemut diperkat juki kajing terang kajing seliang juki kalong ban penki imbiang ya ka parti UDP bat ban seru yo kertong ban poi syakatong jang kajing job balai kalong kupta nomor ba kisnem kalaya hagini ki artli kitem gila banong mo kalau almost 10 years mata kala jan complete suppose nem nagal yang ke parti UDP ngimdon ni kena mikmat la kalong haka state legislative assembly ne haka district council rukunjuk pat kani kala ta omtang ya dong kathan mauti raya ka district ribhoi barakoi tane ngi pan pau jing songo bat karpang yo play ke balapan oh poikan mau iki ban sedang ban kendit ban riu mentang bat ke balapan long iki ba kan peluk kan rem hakaban sim joki ban peni digikam bagi lawan dia ke ban penisok lang terter siaka parti UDP bat kene kam dei tang daga mata je kemahuti lene kompi hakan neutrik jong ka jirang konsumsi kidang don sisu kiwi rude kibanang sang teng terter ya kebon ban penisok siaka parti UDP wat haga district ribhoi barakoi La Priang Sobhai ki ru State Vice President jaka UDP uba alantri dekhar Regal kacedan lang jong Working President jaka UDP Riboy District uba dan Kupar Sumer u General Secretary uba Michael Kharhunai bar kumjuru kiwe de kinongelam jaka seng UDP ilong iba skukumen ban UI ba kajing tristom jong kinongelam gijong i ha ki konstituensi beper ni po Riboy kila sedang seso bat ngangit bakani di tang ngajing sedang bat kani kan lam lenti syaka lawai ke bakam pu bakam ping ke bakam pernai na benta ke election ke banwan ho arpo lai ke basung tenat kelong ba iwe ni long kumi ikong Elizabeth Madur bila ada teng kertong MDC na syati ismu songnong rim banwan ya so bat kini keseng jongi hadian ba itip ba katenrai jong ke UDP kadai nadu kipor jong ka seng APHLC kebala ya kun doyap nrei klem de penjau she drop Islam menyo yang ini kejela ke BI ke jongi ku mengaong mene apo ke jengelang ke UDP kadai kas udai so jong jing tri sistem jong ginong yalam kijongi kibanado kopor APHLC ban penyeteli kiseng sanima trivi apo kowe satri nang bagajat benriu iborok kowe kanyeteli melon ban wanra ya kesensar keban pun urlong ya kejing angnut pat bebun balang jong kejelahi borok kowe